Egombora ya Chuzi neshango mu district y'Ibanda kandi niyo muhamyanye turene ko risamizi mabi bitatu wahiko mu cwekeki nibakwakira no kwesima konka abacara barukuza guziciro cyabo beyemurikira habwa mizi marungi ago babiri batakarebaga Ecyanshemeza munonga na hata matwenge nako kunyitana washatura ha mutima no kireba tutwire twinamizi mabi munonga oganywa urwara senyiga urware nkororo shangano zo mwirwariro nemibaze tariho okujaguze kire kikutebekanisiwe kitongore cya Acts Uganda ekiturenchikorera abatura bamizi marungi kandi nizo bari yanyomwe bazyo batongwizo kutunga mizi marungi nitushemererwa munonga n'aba Acts Uganda okushira munonga ntsima ba Rotary Club abatire mu sente kurangu batwereza mizi ikintu cyaboneraje twantusima aba Acts Uganda tusima na district na other partners abatuyambere kurebeka ngo abantu ba Kichuzi especially omurka gwirimya gwatunga amazing. Richard Musinguzi owe kitongore cya Acts Uganda yagamba mukorogu uko makagiti tona tuchumanya ngo abakazi nabiki nubo bakiyatekaza bamaka kandi mu rwogo nugureta baba no bakutahamizi they train the whole day looking for water and this denies them a chance to go and participate in the workforce, national workforce, global workforce, narishi kuzombi to education. Kongimwe musibire kugira ngo mukunizemo ahititakaye gukoreki basi kwikare. Ecyo ntitubasimbira and we pledge agamizi agumututerire. Ni tunkatimu ya district tuzakuruza muturebeke ngo abantu abasensitizinga amiza gatufira. Okoro mukorogu kibire kiri kigendererwa cyo kugambira abakazi ngo nibabasa kandi ha mukorogu bamuborekere bakozire omuramo guma ko gubire guri habwa abakazi bona hamwe nabishibona okwikirizwa gukora ibyo abashije barukora. Joka nigenda kukakasa ngo abakazi omukazi w'obwongo mwana okora na mseja wabo mwina kuba mwine ekibakweta work plan ina kumwikana babiri mubazaho kandi mbeshegereza baryaha ukishira munonga abashija bashwire n'abakaza bashwirwe okora imyoga yanyu ukagishikiriza azihangariye tukagenda mbisho rukagira businje mu president Alfred Gasha kwa Timothy Mushabe.